Ebi byagambwa Sophie Kaseregenyi, Executive Director w'ekitongole kya FIBOK ya Uganda. Arukushoborera ngu abaine oburema mbiri yabo mu district ya Hoima nibatambura engyendo ndingwa baza kuhika buhereza bw'amashomero obwo benjo mu rubo tibarukubasa n'okutambura. Kaseregenyi yashoborera ngu eki kireteire benjo mu rubo okusigara batatongere obuhereza obw'ebyobwegese ate yashoborera ngu tariho ishomero lyona eryabeegi abebyetengwe by'omutano atyo yaterera gavumenti y'omuranga okurugayo hakiri okubatera hishomero rumwe nk'eryo mu kichweka ekyo. Omwana kuruga buhanika omuntu akuruga kabalo kusanga nalemesebwa kutwara go mwana waye kigoro byabo kwaziri mayiro nyingi muno haboda boda bakusaba emitwaro 3 pade kumutwara no kumukyoza. So tukusabire gavumenti barane tusobora mutukonyere mutongera akasente tuteke amarwa amasomero gano ombichoke bindi nka haki buhanika kyabigambire na bichoke bindi byakabali hamuna buseruka. Ebi yabigamba hamukoro ogwokuhayo obugari bw'abarema 25 ahabarema mu district ya Hoima ogwaba hagombora eya Kitoba. Kaseregenyi atyo yashaba gavumenti ya rwagati okuteka piha harubaju ezogura obugari obw'abarema abwo kuba ebeyi yokubureta hameri eri ya haiguru. To the beneficiaries, I mean those who have received these wheelchairs today, please take them as a gift of mobility. These wheelchairs are your legs. Handle them with care. In fact, we call them a seat of honor and a seat. Enjoy them. Use them to use this independence to help a lot of things in your life. Hirare tumusime uriyo muhandiki w'ebyemirimo district ya Hoima yashoborera ngu obugari obw'abarema nabweja kwera abarema nabo kuzaha amashomero amarwariro hamwe n'obutare. Yashoborera ngu nka district tibeina mpiha ezirukumara ezirukubabasa kugura obugari bw'abarema kandi yasime ekitongole kya FIBOK ya Uganda habwo kubahagira. Ngonza kutwara omugisa guno okusima Madam Sophie habo kurugayo akatekereza abantu abainaho bulema kubaserulira obugali kuraba omubantu abakwakana. Abantu abainaho bulema babaire muno obuzibu bw'amaani muno nkati nka district twina sente zikumara kugamba turagulira buli muntu wena kagali abandi tubagulire stick yokulibasa n'ebintu ebindi baito kutunga abantu nka Sophie abaina omutima murungi bakarugayo bakaija bakahereza abantu bano bugali kikutukonyeraho. John B. Sponsor omurema ha district ya Hoima kandi ariyo mwembezi w'abarema mu kibine kya NRM yashoborera ngo mbaro gw'abarema nebingi abarukwetenga obugari. Ati obugari buno tutungire ekitongole kya FIBOK ya Uganda baitu tuibayo obulemezi nti abatungire bali batito kugondezebwa abatungire. Yashaba gavumenti okubagurira obugari obwo. Bamwe ombagoboroire omubugari obwo omurundu gw'okubanza barugayo kushobora kihango ekibagoboroire omubugari obwo amagara gabo hamwe n'abaana babo. Mwana wange nkusima muno ali kurungi muno tukumusindikiramu kurungi norana akoleka amasanyu norabula baina ikara byamire kyoka tukoyamisa nakagara kutukurangwa ati asasira omugongo tumuyihamu nitumwikaliza hansi kurungi kyonko biri wayibona boka mutekamu kurabona nayo gonza muno ayikaraga omuka ayezingi hati biro rubata nagenda narura abantu mu kichweka hati akatalika no kwegera mu ngaro Gashakwagada asaba habwa tayari West.